kirite itararangira ganse wabo mukuru aca gafata ukuboko arakabwira ngo si wowe sida si wayivukanye tugende ntarava imbere pastor kwizera kwakuze mu mwana acabwira ganseur ni je ukize kandi sintegereza ko kirite ihera ndacakiye njana kwa muganga ganseur ati nta mahera mfise yashake umwana arasohoka ganseur iri kwa mu bantu nta mahera mumfashe aje kwa muganga niwe arakize agize gute umwana abwira abantu ngo ndakize iminwa imeze ngo abana abakristo nuba hari muri protocole muri grace room bariruka baja ku bitaro bya mbere ganseur arabwira ati mumpimira uyu mwana umuganga amaze kubona ibisubizo aramubwira ngo none si byiza ko